normalement reaction nabwo yaba nziza kuko derby nk'iyi utakaje match nk'uku ku mpamvu z'iwacu nyene birababaza ariko umupira nuko nta kundi biyagenda uribagirwa même si c'est difficile yo kwibagirwa kuko match nk'izi abafana baje benshi tufite morale tufite equipe y'amazi imisi takina twewe turi muri rythme birababaje ubona ko wakinye match utangiye gutsinda n'ubwa mbere ndabizi ko n'ubwa mbere ntoza equipe dutangira gutsinda nka derby nk'iya nyuma bakatugombora bakatutsinda ça veut dire que la concentration était trop bas au-dessus de la moyenne twaje twavuze ko normalement ukinye match nk'izi chaque fois urusubije umupira inyuma bizana ibibazo ibyo byageze ni imipira twasubije inyuma bitera ibibazo just that uri mu kibuga abakinyi nk'abari bafite experience nimba koza amakosa mu kibuga normalement ndazi ko abantu bose bavuga n'umutoza ariko umutoza ntabakina twavuye muri les techniques tumaze iminsi dukora match ya Bugesera turabikoze imipira yose ije imbere tuje imbere plus tuzana danger kuri côté adverse plus tusubiza inyuma tuzana danger wacu umukinya asubiza inyuma muhaye pass ni pass ya muhaye atsinze igitego c'est pas la imwe cyakabiri no amakosa ni individuel ni kwa kundi utazi valeur ya match urimo gukina normalement buriya equipe irimo gukina match nk'izi chaque fois ikintu cyose kiri compte urumva Steve yakinye avuye mu mvune urumva just j'ai récupéré vous yakinye match ça fait samedi n'umunaniro urimo ntabwo twategereza kandi iminota irimo kugenda hari ubundi ashobora gukina undi tukavansa chaque fois ntabwo wavuga ngo Steve sinzi biki na Sanogo amaze hafi 4 jours akoze imitozo ariko match nk'iziriya niyo zimuha motivation urumva combinaison urimo kumbaza combinaison ntabwo yazi no munsi niyo mpamvu muri situation twakoze equipe ibanza hakaba les remplaçants kanaka dahari kanaka geda bifasha equipe iwe na coordination parce que une equipe nshasha benshi ni bashasha ugomba kuba ubashiramo kenshi tubone iriya coordination ntabwo wakuramo umuntu muri 10 minutes ushire wundi uramureka gakina aho arushe ukazana uwundi afite imbaraga yes c'est ça reka mbabwire ikintu kimwe abanyarwanda peut-être batari bazi tuvuye muri equipe yari itahari l'année passée na Rayon Sport yari ihari mukubaka equipe ntabwo wubaka muri 2 mois ntabwo byashoboka babyumve neza abantu bazi umupira barabizi ahubwo namahirwe kubona twabonye abakinyi bashobora gukina ariko sasa ushiramo na coordination ntabwo isa imisi ibiri nabakinyi bavuye muri championnat zitandukanye c'est pas parce que urabona différence uko bafashe différence na AS Kigali ifite abakinyi benshi bakinye mu Rwanda kubaka equipe byoroshe ariko raba equipe squad yacu benshi bavuye ahantu hatandukanye bamenyere kwa championnat bamenyarane kwanza bisa niyo mpamvu twakinye match amical nyinshi mu gushakisha 11 ushakisha na coordination ntabwo byoroshe abantu babyumve neza turimo gushaka coordination niyo mpamvu twashizeho 11 itangira mwabonye equipe ko yatangiye samedi niyo natangije no musi coordination itangiye kuza urumva umwe arushe uwundi akaza urumva ko kanaka avuye hari kwa kundi mukibarazi yana kanaka adagenda kina ukabimushira mu mutwe akagwanira bujya mwanya ça veut dire umuntu utabonye ça veut dire que ntabwo ari en forme ni A B C A en forme birananiranye B uramwinjije B biranse urinjije C ntabwo wakora kuko coordination niko ishaka ikintu cya mbere mabwira turimo kubaka tutsinze na APR turabyemeye ariko urebye match ingene yagenze tufite possibilité yo gutsinda zindi match kandi nyinshi ariko babyemeye kuko nta kundi byagenda kuko defete zose ndazi ko bazishyira ku mutoza ariko umukubaka ntabwo wubaka mu minsi ibiri ZAPR gusa iri imbere tutsinze APR tutsinze na Gicumbi c'est le même scénario urumva ariko sasa concentration il faut que abakinyi dufite kwanza ntabwo baramenya uburemere bw'equipe normalement abakinyi ba hano avuye muri Rayon Sport aje muri APR amenya derby vugiki umuntu avuye hanze ntabwo aramenya uburemere bwa derby il faut kwanza kwigisha icyo kintu ugashaka coordination y'abakinyi ugashaka squad yayindi utangiza uvuga urumva ko ni ibintu bitatu turimo kubakira hamwe ntabwo byoroshe abafana nababwira iki nimukinye kuko voyage yacyari ndende cyane uno munsi baradusinze peut-être muri retour turabafite
ariko ndabizi ko ndafite ikizere ko ingene turimo gukina match na championnat abantu barimo kumenyerana kandi barimo kumenya valeur y'equipe. Yes, ni derby ya mbere yarafite envie yo gukina, avuye mu mvune niyo agitangira arashaka, ariko umubiri ntabwo uramira neza 100%. Urumva byamubabaje rero byerekeye ngo Karim ngo yakoze amakosa. Je ntabwo nja mvuga ngo kanaka yakoze amakosa, ni manque ya concentration. Manque ya concentration ishobora kuba ifite le nouveau joueur, ishobora kuba umuntu ari afite experience, bivana n'umuntu. Urumva bivana n'umuntu, ariko ntabwo biza tubigere birebire byarangiye byashize. Ndabizi ko abafana barimo kubabara, ariko badufashe batujye inyuma kandi tukomeze championnat. Turangije match mbone bya bindi normalement babikora dutsinze, tubikoze dutsinze rero biduha natwe motivation. Urumva tuvuge ko abantu tugomba kubandanya dukora, kuko solution ntabwo iri mu magambo, solution ntabwo ari changement, solution ni ugukomeza dukora, nta yindi solution ihari. Urakoze cyane coach. Merci beaucoup.